Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Shembor Lang Renja. Ulaong baka Executive Committee kandang bishar banyak la kandang beteng ni sangi ban penlong biang ya ke Monolith Festival. Ya kini kajing jawab uba Shembor Lang kedai halor kajing keli balabu daga kong Grace Mary Kharpuri kepada ke MDC ke NPP na Nongshkan Constituency hakikenta keli jengkeli ke belalong madagasni habas sedang ke dorbar mangtingka jong ke KHADC. Ke kong Grace Mary ke lebu jengkeli biang hadu kat no ke Shimpor ban bishar banyak nak liang uba Shimpor Lang ulaong baka isi kampat tip lano kan bishar banyak hendai kan pet ya ke babahatam. Sakawai ke jingkeli balabu du MDC ke UDP na Mairang Constituency uba EL Nongrang ulaong baka council ke don jingtmu na ban bu ya ketenat rekam Hamairang ke bahap ha East and West Khasi Hills District nak liang uba penkrau Kharjarin uba deyu executive member ula jubab badu benta kampat don ke jingtmu ban bu office Hamairang. Ia mencat subhaban jubab Syukur benar buram bagi yang baru kita khot setiap kemen yang pi baru kumki khot juga yang awalnya mereka jikeli kemudian kong dawara ni MDC buram kong Grace GM Kharpuri kajubab kolong ia kini kebentan nak kali executive committee kan sa bet banyak maka sebesar cua sa Syukur benar buram Batka setiap kemen ya hilang baru kan. Di nakaliang kejonga ai kuble ya i si yang bedon buram ibala bu ya gani kejing jubab ka mi kejongi hoi ka jing jubab kalong ba dang examine tin rei nakaliang kejonga pa nga syukwa ban supplement ya isi yang bedon buram ba kat no kan Shimpor ya pi ka ba pin examine ya kanika mata ka ba an penlong biang ya kanika Monolith Festival naga liang ka committee ngimpat lahi ban sim kanu no rai kan no kapor tingin pe ke ka kloi tam hi ka tang sai ka jubab boleh syubur syukur ben buram ngayang ini ban jubab ya kejingkeli jongwen ki nongmi kmat ba iel nongrang ya kejingkeli ke ba ongkum ni hatu em in charge un sngobha mat pensai la ka council kanon jingtmu ni ban sna ya ka branch office Hamairang kabade po East and West Khasi Hills District ka jubab na galeng junga kalong ya menta ba batang jong ka executive committee ka batmai kansa syong ban bishar dalam takanika benta besyukur. Mr. Chairman sir, habis berkenika jubab nak liang jong i ba pengkrabok dan Kharjarin mo i belong i step member nga syukwa ban pensngau habis berkenika kalong ba nak liang jong ka step committee kabarem mensua kadon ya kajing temu ha kabakan set up lani banbu ya kenika branch hang thi apo Mairang belong ko ini ki headquarter mo jong ka Eastern West Khasi Hills District pi yang menta hoj mlak balen ba kadon kajing ya keren hakini ki senam kilo adem bat kadon ka jing lek pet lani ka site inspection nak leng juga council hakini ki senam kilo lek te henry ya kata pat nyimpat la ban ong kumdu nomor ba kadang dai tang kajing lek pet site inspection klep kodo ka official agreement nani ka jingya kut kular mo apeng ki try jong kita bicara ki baka council se kala pet bat ka office jomni te kata ga jing jubab nang kot ya ke jingkli nai nong mikmat nang te na po Mairang daklong hak takarkom le si ngasu request mo ya ka steering committee pertama bahkan buat dia bahkan lelem kumbak le kiwi district bagi dalam jong jiku branch mo pembalang hanong po makarban les nong stoin tengiru les yang ni pemerang di dalam krang bahkan pensuk ya ki paiba mo kising syakri nak taki kam ki babun te namar bling ong ya kini kebenta hak tu kapur ngdang long pungwin ki rang ba senang jong senang marang mission ngalang sudap ya kemangan resign you know
tang kini senam bentah penai Januari arsan terik mal bangai koni regulation ti hak tu kepor ngalong kumrong ba sinong ladon ka jingwan ban inspect ladon agreement na kaliang jong ka office jong ka council di bawan ban mikman ba pej ba jingo ya kerja ba na kaliang jong ka saudara jong ka sinong ru ngala sign hak tu ka agreement ka ba kelewan menchua te try ba bakal ka district committee buat mai kan subahaya ka bakan buat dia kambia habis bakal ka bentah to ban shuban rabiang ya kai ka bala kren dai dong bi kemata po mairang ko bong bende ba nagaleng jong ka isi ka patmai kan sa kmi benya ya ka bentah but ya ka barang ka madle kan sa le nagaleng jong ka isi ka patmai but ya ka ka bala rab du dong kemata tin po mairang bakaladon kata kecing keren dari kasat inspection kita cakap kalau orang ini pa officially kapadon kecing ya good kecing ya tho ya tar lesi ti kata kita jawab nak leng jongi but ya kaba dangsa lesi nak leng jong ka isi ka patmai kan song ban bishar ban le ka penongkam tanggatai Tuh, kuble. Syukur Badan Burom syukur ban kamyo jing syai kendiat alo kenika benda marna ka jubab jong ia in charge yang ba kaladon ka site inspection kat bana kaliang jong MDC pat belalong ru kumu sodar jo kat senong to por yang ba kaladon ka agreement tengah syukur ban yo jing syai kaladon si syane em kata ka agreement ka bayate apa deng ka senong baga council ya kaban sim jaka. ya kata ka ka bala penpau du nong mi kemata po mairang hagni ka mi ka jonga kamdon jingtip ti nagleng jonga da ka ba penokam ya ka rule ka ba handru pau joka ka EDC rule ngasiong ba nagleng jonga ngan sapani ka notice haga ba de berkata ka benta ba ni sa ai ka singsha tak kata Sekendiat Mr. Syukur Badan Burom ngasyukwa ban ya ia in charge ba khamtam ya kai isi ka batmai ba phin sobha ya ka ban simkhia namar ba kadon ka jingkhmi lenti jong ki pajba jong kani ka district ka batmai ba ka balai bandon ya ka branch office jong ka office ka jongi hang kai apo mairang ta ka bang asyudan ban kentu pi nak liang kai Masukwa punya bisi mentalang hawade ba nika jingkli kalong sisya ka badon kam naka bentaki branch office haki headquarter of fair namar ka kapensuk bun ya ki pat ba nong song snong hawade bi kam ka jam joki ba ka council te nakaliang ga jongi kum ki isi ke jengmut nakaliang ga langitei tingin simkhia ka nika kam ban bishar ba ko mala jubab tu ya men charge nakam tak ka step ka bangin ya le hawade ba nika jing play ni tanat office ke jongi jong ka council lah po mairak kata nak yang jongi sim serius ke ni ka syukur ha ka badai ke ni ka jingkeli apa kendai walawan ra di ba el carboni ha ka dei ki kalau teli ki plantation jong ka council dan kalau khadwei teli borok sa kublai shibun syukur Badan Burom ti ngakwaru ban superman ya kini jingkli bangalabu si Badan Burom sumbaha ban ya batailam ya collection badon kini ki plantation ya ka location ka kini ki khadwei teli ki plantation ka waningkong ketika lang umsing plantation kepada apa lang umsing West Kesel district kepada Aradongga plantation kemudian apa Aradongga West Kesel district kepada non mati plantation kemudian non mati apa West Kesel district kepada Sau Lailat Umling plantation kemudian apa Lailat Umling Riboy district kemudian Solat plantation kemudian Solat Riboy district kemudian Riau Tham plantation kemudian apa Sning Riboy district kemudian Lom Sharonto plantation
kemudian apa lom syarentok Riboy district kapa pra Saw Nong Kharai plantation kemudian Saw Nong Kharai Riboy district kapa Kendai Bernihat plantation apa Bernihat Riboy district kapa Shipau lom Sopat Beneng plantation kemudian apa lom Sopat Beneng Riboy district kapa Khado Khatwei ka lom Shami plantation lom Shami Riboy district Kublai Shibun teng aku baru bantip ya ka jingdon kiding hakani ka plantation ko ba piong mata ka rodunga plantation ka bahaba putusam jong ram rai kunsi jingdon kiding aradunga plantation ki jading ki badan hade apa arodunga plantation kadai dik bagi sal em ka jingmut junga ka mut hato kidang don em kiding hakani ka plantation katkum ka jingtip ku jong pi kumbu em in charge ni bagani ka jingkali nak leng junga require notice yang don am ngana require ka notice okay. Mr. Samad kendiat namar bau ia mula pan dah notis ngatrai kamdot kamsu ban keli Kamarai saya kata ya ka notice Jing required notice kalau ya katu particular jingkeli. Ribat keli jingkeli ki membadang syai. pe kumbatip ni la thong ye kini giding hakitu ki jaka ba do khoi dan nak leng jonga ngakwa bantip haba ngirep ngirian kadon em ka jingmi ya kan plantation la katasnya mentala lung khoi la lung bau hati po jaka tingi ya pelut ya kini pisah kadon em ka jingmi Mr. Salman ngakwa bantip hakabade wi tiki jingkali boro nomor pi sotho bangi gedang Shong ye ke isi ke badang sipunai duna te hakode bi ke jingkali pi ke jingyo ke jingmi ta trai ke ba bangin ayo ada ka require notice tapi kana mangyo mencuba hakati ke badai ta kublai shibun kepada jangi ba el karbani de CM sumha ban jubab ya ka jingkali jang ba el karbani Syukur hakabade bi ke jingkali ba khatwei balawan ra de ba el karbani hakabade bat kerteng jong ka standing council ka ba hakat kum ka city ka notice ka bangayo ki ai kerteng de ka special council kum ka jing pentip lang ka yeng ya mentahi u member jong ni ka special council ri ba titi ding do senior advocate sa Kublai Shibun CM Don Borom tiang aku baru bantip bat meno latung ya ini ba titi ding do kumi standing council member. Hakabade bi ke jingkali ke jong pi yai ba titi ding do la thung haka kan rutrik manai ba khat arjar arhuai kan rutrik manai ba khat arjar arhuai please Syukur dan Brom. Aku akan yo ya ka aku akan yo jing syai syu alo be debat ke jing thung ya standing council. Kumbapau na ka jubab jong i CM jadi badan tang iwe standing council kata di ba titi ding do. Aku akan tip lah ka isi ka don em dari ka lathung em ya ki legal advisor na ka banta ka isi. Hakabade bi ka supplementary question jong iba LO jong iba titos nakaliang hadu mentai nakaliang legal advisor ni padan Bandung. Dari sengkono nga syukwa banyo jing tip la ka isi ka don jing thu na em banthung iki niki legal advisor. Tere hode ka bentai ka jing kali ka jong pi la ka council ka don jing thumun em nakaliang jing ngin examine kat kula ta ka benta ka bangisya ban le ngin sale ban hadien. Syukur Budan Burom ngarung ko awan keli ba kadonem ka jingbut jong ka isi bantung mo atau substitute na matakan ka standing council ka jingbut jong ka isi ka jubab kan long kum ju hi namar ba kum ba shupen shai kan diat men chua ki don siwe i special council i ba viji kenta hadin ba ila pha stiri sain jong hi ti menta kum ong ipi bedan i tangi wei ba ti ding do ten jong ngi nang ya bishar ya kane ka benta tingi sepet kat kum ka jindon kam jong ka council i kata ka ngi sale hadin
Kita ki kriteria ban fulfill man thung ye kini ki standing council member. Ya kata ka jubab menghadap notice ke kriteria. Songkano badan buram dan shu benrap ya ka gajingkeli bat nakaliang ka jongaro na shu kwa ban supplement ya CM badan buram ba ngako ban tip ba katno kajing ya ini standing council agak sibenai. Ka jingsio nam tai member jong ka standing council kalong khat hajar spak san pau man ko na. Terang dan syuan ya, ku boleh syuan.